Gamay yung space. Ayaw, bulol! Experience this is adventure! Oh my God! Ug karon for today's video, another rides, another adventure, and another place to visit. Mga lugar nga wala nato damha nga exist. O kung wala pa ka nakaanhi diri tara, uban ta. At sabay nating saksihan ang kanindot sa atong kinaiyahan. Ay, grabe. Woo! Ang nindong ang balibo. Yeah! Doon mi dito. Mag launch me og ATV. Nay ka na dito wala. ATV na ta. So, another entrance. Let's go. So, soon me. Thank you po. Where are we? So, before me madto sa Forest Launch, sa Hanging Bridge, sa go-kart, sa golf. So, need sa namo magkaon kay wala pa may pamahaw. Siguro may nangapi. So, medyo gutom na. Tumnay lang area view. Ito rin ito view. Launch. Golf. Di mo na golf, pato na rainbow. Ay, ito rainbow rin. Ito, launch ito. Alright guys, food. So, mga akon sa amin. Go! Father and Son. Our Lord, from this day, this is our last faithful from thy God, through Christ our Lord. Amen. Amen. Let's eat. Getting old don't bother me, 'cause with eyes that's been through life, it's so much easier to see who I am and who I wanna be. So, palulong make around sa Hanging Bridge. So, Hanging Bridge, dayon. Bumper boat yung next sa hangin. Bumper boat, dayon Forest Lodge. Go-kart, mini golf na yan. Go-kart, libulaan. No running, no jumping. No intentional swinging. Sige. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Yay! Paulay na sila. Picture din ko bigat sa Pasok. kake. Sulod na misa. The Hanging Bridge. Yay! No running, no jumping, and no intentional swing. The meaning, pwede siya mo swing, but dili intention. Let's go! Isa na bumper boat pa kita, drive na? Yan o. Bilangga eh, liberta. Let's go! Ayaw lagi, swing. Wala kung nag-swing, sila man. Let's go! Ano kayo tara subos? Ayaw! Di lagi, swinging lagi. No swinging ba? Hindi mo kami kasi ko. Nalagay ko na ito nga. So next na mo is bumper boat. Nasa ubos. Turaw. Bumper boat ni mga bangga-bangga. Bangga lugar pa. Ayun, next is ang Forest Lodge. Nadya sa ubos. Hello kita, dala ko kita. Ano Nagpupo sa sila. Dani, nagbabay na ni kanina. Alright, this is it, man. Yeah. Yo. Ganito pala sa Daylayan. Malamig. Masarap ang hangin. At masarap ang pagkain. Let's go. Masarap din ang gas. Next. Bumper boat. Next stop. Bumper boat. Let's go. So namin sa bumper boat pero dili mi ka proceed kay gaulan, suging ulan. So suging ulan. So ito tayo paundang. Pumundang mo minay. So dili ta ka proceed. So relax ata, relax. Normal eh, kaya naman. No, 15 feet. Mo gani, buon. So ini man. Nang kinagulat sa bumper boat pero nagulan. Kaya wala pa rin ko magpapag-raincoat.
go! Kami na dua! Solo! Go to bumper boat. Nami. Yeah. Ayan, isa! Panahon ka sa amin! Ano man? Ay, labi! Kasi na, bahala. Ha? Bahala. Ba? Ano si mama? Nagbana din, nagpaaring ko. Forest Lodge kami. Kay ang bumper boat kay nagbaha kay nagulan. Sige ulan ganina. So karon hinay na. So alright. Wala na ulan. Hindi na mo rin ko. Wala na ulan. Ano ba sige po sa Go. Lodge area. Ligo. Go. Oh, basta ka. Yay! Woo! Let's go! Check your brakes! Woo! Oh! Huwag kayo! Woo! Brake! Basta tayo, brake! Woo! Banking po! Oh! Woo! Ang isa! Hey! Oh! Let's go! Where are you, mommy? Where are you? Oh! Hinay! Yeah! Oh! Let's go! Woo! Let's go! Yeah! Let's go, Abby! Ah! Oh! Woo! Huwag pa ako, Abby! Let's go! Woo! Woo! Yeah, yo! Are you okay, boys? You're okay! Boys, are you okay? Woo! Banking! Oh, sweet ayos, boy! Oh! Slow down, boys! Boys, slow down! Slow down! Oh! Slow down! Woo! Where's mommy? Lima! Oh, ikaw na. Oh, lumba mi. Lumbo. Abit na finish line. Abit na. Oh, finish line. Yeah. Ay, dagan. Wala na yung dagan. Alright. Okay. Round 2. Napay round 2. Uy, how to experience? Amazing. To experience. Amazing. Excellent. Excellent. But naman is spicy. An, Oh, ganda na mag-ibig din. Hindi ko dito. ano ito yung gigon ba? Money will come back, but memories remain. The experience and the memory remains, but the money comes back. Ilan, sir? Okay, na. Ibalik naman. Are you ready, kids? Yes, sir. Take your breaks. Okay. Go. Go. Wala ka. Uli. Oh, yes, sir. Let's go, boys. Let's go. Slow down. Yes, sir. Woo-hoo. Ah. Ah. Traffic. Oh.
good. Di ko sunod anong break mo. Gani. So next stop is go-kart. Go-kart. Latik oy! About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Thank you. Yes. Let's go. How was it? How was it, ma? Good. Good. How was it? Good job. Baklay na lang ta. Alright, man. Whew. Grabe. Super enjoy. Sulit kayo. Nature. Adventure. So ako, naman ko'y fear of heights. Pero, dapat atubangon na to. Eh kung di ito atubangon, wala. Wala kayo mabuhat. Magtangara ka. Tama na ka stand-out. Masuya ra ka sa ila. So, hanggang pa nila, face your fears. Kaya kung perminti tayong padala, katong kadlok, wala tayong maabot. So, face your fears, take risks. Yes, challenges. Yes, always na siya. Challenges gani, meaning, need na to atubangon. Need na to malagpasan. So, samtang bata pa ta, samtang kaya pa, just do what makes you happy. Yes, that's it, man. Woo! Life is good. Feels good. Yeah. Woo! Yo, to sila. So, next. Binapod. Dito lagi, ito ka. Hinaya lang, may ning kamera. So, pinakulay makasyat soong. Gila. Doon lakay ko. Doon lakay ko. Ano? Ano? Una diyan mag-shot. Diyan mag-shot. Una. Tatay ko to. Ay, karon. Ayo kay kanan. Soong gini karon. Ay, lanungay bi. Oy, klaro. Ano? Ay, klaro bi. Doon lakay na tanan. Tong, tong na ka, wala pa ganyan to. Tong, sa song kabing song. Ay, magagaling ito. Okay. Okay. Station 2. Gamay ka tag space ako ah. Gamay ka tag space. Ayaw, boloy. Gamay mo ko kon. 3. Pagdi mo. Wow! Wow! Oh, gawa. Tawang na po. Oh, gawa. Tama kay gawa. Boom! Ayaw ba? Hindi magot kayo! Tuhod! Ayaw ba? Ay, masaya mo lang ito. Ayaw, Bibo! Ayaw po! Ayaw po, sama pa kayo ni... Ayaw!
Basta kayo. Basta kayo. Ay, wala kisong ba? Ayaw ba? Ayaw ba? Ayaw, ipito po. Ayaw na! Sulod din siyang lubot to. Ayaw! Next. Tinawag. Dahil na mo manon. Hello. Taas na kayo. Ako kadua siya, ikaw. Kadua. Diyan, katulong man ko. Kadua ra ko. Katulong ka, uy. Mama, ikaw pat ni suong. Katulong ko, katulong. Doro. Katulong mo ni. Mag-try mig punta na. Kung mo kan papaslag Baguio ATV. Dili na boss, magpakuan? Wala po isa sir. Ha? Wala mo gudong process. Dili na pwede. Oo. Hindi sa panahon na sir. Lagi ako sir sa media. Wala naman. Wala mo sir gani. Kung wala siya niya ulan, ang kung anong tatarget nato mga last person na. From di sa ulan, wala po siya. Ay nabasa og balik ang trail mo sir. Proceed lang po. Slide mo gaya. Wala, dili ka ka-try. Yo, bagay. Depende yan sir, kung kaya kayo ko siya. Nabalik lang mo sir. Mabalik ra. O basta mahayag lang sir, balik. Si Tetag kahulat gamay bi.
boy. Ito ha? Service mo ako ba? Gani. Ako yung drive. Sakay sa mama no. Oh, this is rough road man. Yan o. Dito. Tamugos. Oh, wala na. Don't traveling. Don't traveling that. After this na. Let's enjoy the moment. Let's enjoy the view. Yes! Enjoy the experience and adventure. Yes. Nay! So nice, so nice, so love. I love this. Okay, go guys sa tanan. Oh, go kayo me. Woo! Go baby. Sheesh. Oh, sa ligid. Libot. Oy. Okay. 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 Oh, how, look how off-road this is. This is so off-road. This is adventure. I love this adventure. Nice. This is the adventure that I want. But it's not allowed yet. Yes. Even though we are dirty, at least we are happy. Allowed yet, yes. Yes. No license. Yes. This is the adventure we want. Yes. More. We want more this. Yes. Soon. We are going to go more. Yes. Like this soon. Yes. Then I will drive. Yeah. We both drive this Sir, if you will get license. Yes. I will be Let's drive 18 next year. together. I will be 18 next year. Let's drive together. Alright man, that's it. It's done. Super enjoy. Whew. It's not just only the nature or the adventure. It's the memories that we'll live. So enjoy your life. Enjoy it now. Let's go.